Muraho neza abakunzi ba Akawe Update. Ese wari uzi ko ku isi hari ishyamba rifite ubuzima bwinshi kurusha ahandi hose ku isi? Ese wari uzi ko hari inyamaswa zitanga amashanyarazi, inzoka nini zishobora kumira inyamaswa nini kurusha umuntu? N'abantu babana n'iri shyamba batigeze bahura n'isi ya kijyambere. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro gicukumbuye ku ishyamba rya Amazon, rimwe mu mashyamba atangaje kandi yuzuyemo amayobera menshi ku isi. Turi bwige ku mateka yaryo, ibintu 10 bidasanzwe bibera muri Amazon, ubuzima bw'inyamaswa n'abantu baryo, n'impamvu iri shyamba ari ingenzi ku isi yose. Mbere yo gukomeza, ntimwagirwe gukora subscribe, mukande kuri share musangiza abandi, kandi mwandike comment mutubwire ibitekerezo byanyu. Iyi ni Akawe Update, aho tubagezaho ubumenyi bwimbitse n'inkuru z'isi. Amateka make y'ishyamba rya Amazon. Ishyamba rya Amazon riherereye muri Amerika y'Epfo, cyane cyane muri Brazil, Peru, Colombia, Venezuela n'ibindi bihugu. Rifite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 5.5. Rikaba rifatwa nk'ishyamba rinini kurusha ayandi yose ku isi. Abashakashatsi bavuga ko rifite imyaka irenga miliyoni 55. Kandi kuva kera ryabagamo abantu bakavukire babanaga naryo bataryangiza. Amazon ikunze kwitwa ibihaha by'isi kubera uruhare igira mu kugenzura ikirere n'ubushyuhe bw'isi. Ibintu 10 bidasanzwe bibera mu ishyamba rya Amazon. Ubwinshi bukabije bw'ibinyabuzima. Amazon irimo hejuru y'10% by'isi yose. Harimo amoko menshi y'ibiti, inyamaswa, amafi n'udukoko tutaboneka ahandi. Ingero nka jaguar, poison, dartfrog, macaw. Inyamaswa zikivumburwa buri mwaka. Hari inyamaswa nyinshi zitari zaramenyekana, abashakashatsi bavumbura amoko mashya buri mwaka. Ingero, udukoko duto, inzoka n'amafi mashya. Inzoka nini ku isi, green anaconda. Anaconda ni inzoka nini ishobora kugera kuri metero 9 kugera ku 10. Ikagira ibiro byinshi, irarya impongo, inyamaswa zo mu mazi n'izindi nini. Amafi arya inyama vuba, piranha. Piranha ifite amenyo atyaye cyane byihariye. Irya inyama mu masegonda make iyo iri mu itsinda. Ifi itanga amashanyarazi, electric eel. Iyi fi itanga amashanyarazi arenga volt 600, ikoresha iri kwirwanaho no guhiga. Abantu bakavukire batari bahura n'isi ya modern. Hari amoko y'abantu babona n'ishyamba batarigeze bahura n'abantu bo hanze. Bazi imiti y'ibimera, guhiga no kubaha kamera. Ibiti biganira, Wood Wide Web. Ibiti bikoresha imizi yabyo mu kohererezanya ubutumwa. Urugero, kuburira ibindi biti ibyago. Ibiti birya inyamaswa, Carnivorous Plant. Hari ibimera byifatira udukoko bikaturya. Ingero nka Pincher Plant. Umugezi wa Amazon n'ibinyabuzima byawo. Ni umugezi munini ku isi. Ibinyabuzima bibamo harimo Pink River Dolphin, Arapania na Cayman. Amazon yihangira ikirere cyayo. Ibiti bisohora amahumbezi ahinduka imvura, ibi bituma Amazon igira ikirere cyihariye. Imibereho y'abantu batuye mu ishyamba rya Amazon ndetse n'ubuzima bwabo bwimbitse. Abantu batuye mu ishyamba rya Amazon bazwi nk'abantu bakavukire. Bamwe muri bo bamaze imyaka 1000 babana n'iri shyamba, kandi imibereho yabo ishingiye ku bwenge bwo kubaha kamere no kuyibanamo abo kuyirwanya. Uko batura n'imiturire yabo. Abantu bo muri Amazon batuye mu mazu yubatswe mu biti n'amababi, akenshi yubatswe hejuru gato y'ubutaka kugira ngo birinde amazi n'inyamaswa. Inzu zabo ziba zifunguye kugira ngo umuyaga winjire neza, bigafasha kwirinda indwara z'ubushyuhe bwinshi. Isomo ku muntu wo hanze. Kwiga kubaka inzu ihuje n'ikirere aho kurwanya kamere ukoresheje sima n'icyuma. Ibyo barya nuko babona ibiribwa. Ibiribwa byabo bikomoka cyane ku mafi yo mu migezi, imbuto zo mu ishyamba, ibimera no guhiga inyamaswa. Ntibarya byinshi birenze ibyo bakeneye, bazi ibimera biribwa n'ibivura indwara, kandi bakamenya igihe cyiza cyo gusarura nta kwangiza ishyamba. Ubwenge bwo kubana n'inyamaswa. Abantu bo muri Amazon ntibarwanya inyamaswa, ahubwo barazimenya.
bazi inyamaswa zikunda kunyura, igihe ziba zishaka amazi n'igihe zigira ubukana. Iyo bahuye n'inyamaswa nka jaguar birinda kuyibangamira aho kuyirukana. Imiti kamere n'ubuvuzi. Abantu bakavukire bazi imiti n'ibimera byifashishwa mu kuvura malaria, indwara zo mu nda, ibikomere n'indwara z'uruhu. Ubu bumenyi babusangira mu muryango, bukanyuzwa mu mvugo no mu bunararibonye. Kurera no kwiga. Abana bigira ku babyeyi n'abantu bakuru binyuze mu kwitegereza, kugendana nabo mu ishyamba no kumva inkuru n'imigani. Ntibigishwa mu mashuri asanzwe ariko bigishwa ubuzima. Imibanire n'ubumwe. Mu muryango wa Amazon nta muntu uba wenyine, ibiribwa birasangirwa n'ibyemezwa bifatirwa hamwe. Ese umuntu usanzwe yabasha kujya kubana nabo? Yego, ariko bisaba kwicisha bugufi, kumva ko ugiye kwiga aho kwigisha, kubaha imico yabo no kwemera kubaho mu byoroheje. Umuntu utagiye kwigaragaza ahubwo ugiye kwiga ashobora kubana nabo mu mahoro. Amazon nk'isoko ry'imiti. Hejuru ya 25% ry'imiti ikoreshwa ku isi ikomoka mu bimera byo muri Amazon, ariko ibiti byinshi ntibiravumburwa. Ese ni bihe byago byugarije Amazon? Gutemwa kw'amashyamba, imihindagurikire y'ikirere n'inkongi z'amashyamba. Ibi byose bigira ingaruka ku isi yose. Ishyamba rya Amazon si ishyamba gusa, ni ubuzima n'ejo hazaza h'isi. Kuririnda n'inshingano za buri wese. Ndabashimiye, nimwagirwe gukora subscribe, share na comment kuri Akawe Update. Mutubwire ibitekerezo byanyu n'ibindi mwifuza ko twazaganiraho. Murakoze cyane kudukurikira kuri Akawe Update. Mukomeze kudukurikira tubaho ubumenyi budasanzwe n'inkuru z'isi.